Linguamont Casa de les Llengües us ofereix Linguarium. Som rics. Parlem llengües. É o vento. Ai, quero ser vento. E todos... Eu, o que lle toque, sabe soplando. E cando despertei, era o vento. Poderoso. Cada vez que soplaba levantaba as olas do mar. E soplaba por ali. E levantaba os árboles, a xente, a falda, as mulleres. Vai empezar o ponte, sí. Con que fagades 3 veces ya está. Pum, 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 pum. Ficaban nas pedras da mañá ata a noite. Soc Anxo Baranga, visc a Barcelona des de l'any 79, parlo català, parlo gallec, parlo castellà. ¿Onde estás? Eu estou no taller. Claro, non quedamos ás 5 aquí. Veña, joder, estás retrasando, chaval. Veña. Silvia, ahora baixo. Vale, espera un moment. Escolta, l'Anna ja està aquí. Venga. Ana, necesitamos un sombreiro para cuando se fai a montaña. Me parece que tiñamos un sombreiro blanco. Porque isto como se pon. Eu son a montaña. Estou toda nevada. El rei! Sí, perfecto. Aquí a Barcelona hi ha unes 30 associacions de gallecs. Hi ha aquesta necessitat d'explicar en gallec i donar a conèixer. Volem que el gallec compti en la societat que està, que sigui present. Este seria una crítica ao... Esta sería una crítica ao sistema. Dice, o rei, chegou o rei. Que hora estamos? Sí? Majestad. Pois pode quedar ben tamén, que estemos, facemos aquí, este será o fla. Estaba pintant i va el professor, mira el quadro i diu, Déu-n'hi-do. Miro i ràpidament i se'n va. I vaig a una company del pintor, escolta, m'ha dit Déu-n'hi-do, què vol dir? I s'ha començat a riure i diu, Déu-n'hi-do, igual significava que era de molt bé o molt malament. Sabes que este conto que vamos a contar hoxe do canteiro, a primeira vez que o escoitamos foi a Silvia, non lo contou un día para facer que a máquina conta contos, e quedou como un conto recurrente. Tú sabes os pasos? Que vamos a llegar tarde. Vámonos. Ederra. Beraien tibia, morrazten, eta trebentzak egiten, ura botatzen, kartuka, barreka. Amo, dame solo prueba. Sayonara. No he entès el que deia, però comunicava i podria explicar segurament una cosa diferent de lo que explicava el conte, però a mi m'estava comunicant tota la seva expressivitat. Sie lebten in einem Pissspot, so klein zum Pissen. Une histoire d'amour, parce que les histoires d'amour, ce sont mes préférées. Et j'espère que vous les aimez aussi. Per mi, el teatre és l'eina més interessant que hi ha per comunicar. Pots utilitzar-lo d'una manera per explicar una doctrina religiosa o política o explicar una tradició, sentiments, però sempre el teatre és la gran eina de comunicació. Hai muitos anos, nun país moi longe, vivía un canteiro. Todo o mundo lle daba cousas. O rei non daba nada. Todo o mundo lle daba todo. El rei chamábase Basilio e era o home máis poderoso do país. Era despertar. Era sol. Linguamont Casa de les Llengües us ha ofert Linguarium. Som rics. Parlem llengües.